مرکز پرودیوسری توپ تاجیکس تقدیم میکند. سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال توپ تاجیکس. با برنامه امروزه امروز ما تصمیم گرفتیم که درباره یکی از قهرمان‌های مشهور فیلم هدایت سنم به شما معلومات دهیم. دوستان عزیز، برای پیشرفت کاری ما در کامنتار فکر و عقیده هایتان را نویسید و در ویدیو لایک کنید و همچنین در کانال توپ تاجیکس ابونه شوید و دوستان خود را نیز دعوت نمایید. برای دستگیری همتون تشکر زیاد. به شما تماشای با فراغت خواهانم. سیدت توسون هنرمند مشهوری که ما را بسیار با تخلص سنم که در فیلم هدایت نقش آفرینی کرده است میشناسیم. سیدت توسون 6 اپریل سال 1990 در شهر باشکوه استانبول ترکیه چشم به عالمی هستی شده است و همین طور بعدی به دنیا آمدنش همراه عائله‌اش در شهر استانبول به اویا میرسد و مکتب ابتدایی و لیسه آنجا را ختم میکند. از بس که او بسیار شوق و هوس هنرمندی داشت، بعد ختم مکتب به دانشگاه با نام آیدین استانبول به فاکولته هنرپیشگی و دراما داخل می شود. سیدت توسون اولین بار سال 2008 وقتی که در کورس اول بود در برنامه زیباسنم ترکیه اشتراک می نماید و جای اول را اشغال می کند. همین طور سیده بعد گذشت سالها دانشگاه را با موفقیت ختم می کند و به نقش آفرینی فیلم ها و سلسله فیلم ها شروع می کند. سیدت توسون ماه سپتامبر سال 2018 با نوزاده خود ایمن عدل مراسم خانوادگی میگذرانند و با یکدیگر فاتحه می کنند. همسر آینده او که با او تصمیم خانه‌دار شوی دارد از سیده 1 سال خردتر می باشد و همین طور ماه سپتامبر آنها خانه‌دار شدند و با یکدیگر خوش و خرسندانه زندگیشان را ادامه داده ایستادند. این بود قصه خردک که درباره سیدت توسون. اکنون میگذاریم به قسم فیلم ها و سلسله فیلم هایی که او نقش آفرینی کرده است. سیدت توسون سال 2013 در فیلم بالایه یعنی در فیلم ماه اصل با تخلص گل نقش آفرینی کرده است. از سال 2015 تا سال 2016 در سلسله فیلم کرتنکلا کلاس یعنی هدایت با تخلص گیزم یعنی با تاجیکی سنم نقش آفریده است و همچنین سال 2015 باز در فیلم معجزه یعنی معجزه با تخلص میزگین نقش آفریده است و با سالهای 2016 و 2017 در سلسله فیلم یونس امره در نقش بجم سلطان هنرنمایی کرده است. دوستان عزیز، اینک ما باز با آخر یک برنامه دیگر رسیدیم. برای پیشرفت کاری ما در کامنتار فکر و عقیده هایتان را نویسید و در ویدیو لایک کنید و همچنین در کانال توپ تاجیکس ابونه شوید و همه دوستان خود را نیز دعوت نمایید. برای دستگیری همتون یک جهان تشکر زیاد. خیر تا برنامه های آینده خداوند یار و مددگارتان باد.
салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Top Tajiks. ба барномаи имрӯзаи мо. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои машҳури филми ҳидоят ҳиҷрӣ ба шумо маълумот диҳем. дӯстони азиз, барои пешрафти кории мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали Top Tajiks обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват намоед. барои дастгирии ҳамаатон ташаккури зиёд. ба шумо тамошои буфароғат хоҳонам. Bugün günlerden Ya çekil. Bugün günlerden kertenkele, bugün günlerden hicabi, bugün günlerden akıncı. sağ olsun. фатиҳ доан 25 декабри соли 1989 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст ва ҳаёти кӯдакиашро дар он ҷо гузаронидааст. инчунин мактаби миёнаи он ҷоро низ хатм кардааст ва баъди хатми мактаб ба донишгоҳе ба номи Кония Салчуқ ба факултаи синемо ва радиои телевизионӣ дохил мешавад ва дар баробари таҳсилот карданаш дар донишгоҳ инчунин таълими махсуси актёриро низ мегирад. баъди гузашти солҳо ӯ донишгоҳро бо муваффақият хатм мекунад ва баъди хатми донишгоҳ аввалин бор муддати 4 сол дар яке аз корхонаҳои Ясин Услу гуфтани шахс ҳамчун ассистент кору фаъолият мекунад. фатиҳ доан аввалин бор дар филми Чилгин дарсхонаи университетда бо характери Абидин бо лаёқати хубе ҳунарнамоӣ мекунад. аз сабабе ки ӯ истеъдоди хуби ҳунарӣ дошт, ӯро бо яке аз силсилафилмҳои машҳури бо ном Кертенкеле даъват карданд ва ӯ низ ин даъватро қабул кард ва дар филм бо характери ҳиҷабӣ нақшофариро давом дод. баъди нақшофарӣ кардан дар он филм ӯ бисёр дар байни мардум машҳур шуд ва ба ӯ бисёр пешниҳодҳои силсилафилмҳо шуд. фатиҳ доан айни ҳол дар синни 29-солагӣ мебошад, аммо то ҳол оиладор нашудааст ва аз ҳаёти оиладориаш дар ягон ҷо ягон хабаре чоп нашудааст. филмҳо ва силсилафилмҳое ки фатиҳ доан нақшофарӣ кардааст. фатиҳ доан соли 2002 аввалин бор дар филми Чилгин дарсхонаи университетда бо характери Абидин бо лояқати хубе нақш офаридааст. ва инчунин худи ҳамон сол, яъне дар соли 2002 низ дар филми Экмек Текнеси дар нақши Ҳаста Бакиҷи нақш офаридааст. соли 2004 бошад дар филмҳои Ҷаним Анем бо характери Нурӣ ва дар филми Аакизи бо характери Нусрат нақшофарӣ кардааст. соли 2005 дар филми Абнун ёларо таштан дар нақши қаҳвачӣ нақшофарӣ кардааст. соли 2007 дар филми Зораки Коҷа бо характери Ибраҳим ҳунарнамоӣ кардааст. солҳои 2010 ва 2012 бошад дар филмҳои Дуруянун Гюмлери ва дар филми Устура Кемал нақшофарӣ кардааст. ва аз соли 2014 сар карда инҷониб то солҳои 2016 дар силсилафилми Кертенкеле бо характери ҳиҷабӣ дар яке аз нақшҳои асосӣ нақшофарӣ кардааст. соли 2017 бошад дар силсилафилми машҳури бо ном Бахтиёр Олмаз нақшофариро шурӯъ кард ва то ин дам нақшофарӣ дорад.
дӯстони азиз, барои диққататон ташаккури зиёд. Инак мо ба анҷоми барнома расидем. Барои пешрафти кории мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин дар канали Top Tagiks обуна шавед ва дӯстони худро низ даъват намоед. Барои дастгирии ҳаматон ташаккури зиёд. Хайр, то барномаҳои оянда. Худо ёру мададгоратон бод.